گرافیک مجوره آماده کریه من حس کر گرافیک رنگ کیدن بله خمناکه گرافیکر ما بشیوه کیدن آماده کردن نظام نازل کدری راوستم من خواستون چه بزانبن تماشاوان این هیجا من خواست اون هنک تشتین دن درباره وان هالبجارتنان و کمپانی هالبجارتنان دا بزانبن مثلا امریکا یک جوان ولاتانه که مصرفه که گلکی زیده لکمپانی هالبجارتنان سروکتی دی مصرف کرن براستی لتو ولاته که وک امریکا به میلیاران دلار لپروپاگاندا و کمپانی هالبجارتنان نای مصرف کرن دیروکا خدا جاره کمینه مصرف هری زیده و جاره لکمپانی هالبجارتنان چی بویه مجوره حسابک درخستی هون ببینن وی حسابی تماشا بکن ببینن ترامپ و هاریس چقاس پره لکمپانیا هالبجارتنین خواه مصرف کرنه هر دیان به هفره 3 میلیارد و 500 میلیون دلار دناوا چند روزان دا لکمپانی هالبجارتنان مصرف کرنه کامالا هاریس بر بجیرا دموکراتان بو 2 میلیارد و 300 میلیون کوم کرنه 2 میلیارد و 300 میلیون ل میلیارد و 900 میلیون دلار مصرف کریه یعنی الکمپانی میلیارد و 900 میلیون دلار کامالا هاریس مصرف کریه دونالد ترامپ چه قاس پره کوم کرنه جبو کمپانی هالبجارتنان میلیارد و 800 میلیون دلار جه خلقه کوم کریه یکو هری زیره پره دایا وی بگمان وندزانن ایلون ماسک ده دسپی که دش گود اوی پره کی زیده بده دونالد ترامپ جبو کد البجارتنا ده قزنج بکه جوان پره یعنی میلیارد و 800 میلیون دلار دونالد ترامپ چقاس پره مصرف کریه میلیارد و 600 میلیون دلار دونالد ترامپ لکمپانی هالبجارتنین خواه مصرف کریه اف گرافیک مجوره آمده کرد جبو که زانیاری لجمع هبن بنیرن که کجان بر بجیری چقاس میلیارد دلار لوان هالبجارتنان مصرف کردن پرکی گلکی زیده براستی بر پرسی اوفیسا روداوی لنیویورک سینان تونش دمر لگل منه جورجيا ولاية جورجيا اللي قال منها سينان دم باش بخيراتي داوية مديت ادي ترامب بو سروك امريكا كارفدان چنه سينان لبيدري خلق چد بيجه بله دم باش تبخین ج ایلتا جورجیایی یک جوان ایلتین هری گرینگ دوی هلبجارتنی دا جبرکو جورجیا یک جوان ایلتا هم بکو باندوره کی گله کی مزن دانی دسر هلبجارتنی جبرکو 16 دنگین الکترو کالجی جورجیایی درکتن لبلی سپریزه که مزن جی لوی داری درکت جبرکو دهات چاوره کرنکو و نابرا بربجیراندا جداتیه کی گله کی بچوک هبلی وسا نبود دونالد ترامپ سپریزه که مزن سرکتیه که مزن نشان دا جداتی نهار لگور او دنگی که هاتن جمارتن جسدی نهودی و هفت هاتی جمارتن لدنابرا بربجیراندا نزی 150,000 دنگ جداتی هیا دما که ام دچن 2020 ده 2020 دا جو بایدن به 11,700 دنگان را سرکفتی درکتی بول لوی دری جبر وی بکو گلکی کسان وسا دفکر کو و جداتی کی گلکی بچوک هبل وسا نبو وسا خویا دیگه کو دونالد ترامپ ل جورجیای کمپانی که گلکی سرکفتی بری و بریه برتک چوانم برتک بگشتی از اوید کارم بهجم از بخواجی با امریکیان را لوی دری داخفم به تایبتی جی دموکراتان را اویدی بهجن دبیجم بگومان ما احتمال هبو کو دونالد ترامپ سرکفتی دکه و کمال هریس دکه یعنی احتمال هبو ملی مهوی ندکر کو وجوداتی و فرق اوقاس مزن دنابرا بربجران ده هبه جبر کو دگور هجمارا نها 5 میلیون زیاده تر فرق هست نابرا دونالد ترامپ و کمالا هریس ده افجی جداتیه که گلکی مزنه جالی دنداجی ام سوینگ ستیتا او ایالتین کو دچنتین دنابرا پارتیان ده هر البجارتین و جاری دونالد ترامپ همه بجه همیان دا سرکفتن نشان دا و الکترو کالجی او دلگاسیون همو بدست خست افجی تشتکی گرینگه ام دکارن اوی بجن بلی نه سپریزه که مزن بو ام بجن سرکفتنا ترامپ لی او فرقا دنگان سپریزه که گلکی مزنه جبر کو کسی که وسا چاوری ندگر بنرن لگور انکتین هری داویدا جداتی 1 پوینت بو و 2 پوینت بو یعنی ام بجن 1 پوینتی کاملا هریس بیشتر بود لی همو انکتانا خلتی کردن آنگو نزانین و انجام چوابه افجیتش که
gelekî girîng bû bin ez heskim bişekî behsa vî dîrokê bikim ji bo min ez vê hilbijartinê ji sala par vir ve dişopînim heta ki Biden ji vê hilbijartinê vekişiya ji xwe Donald Trump ji sedî şeş pêşiya demokratan bû wek partiya komarparêzan lê pişta dema ku vekişiya Kamala Harris hat û Tim Walz jî wek cîgirê wî hate pozisyonê wê demê momentumek çêbû Kamala Harris ewcudatiya şeş ji sedî şeş ferq girt û her wiha ji sedî yek û du derbasê pêşiya Donald Trump û lêberê Kamala Harris û tîma xwe kampanyekî gelekî baş birêve nebirin piştî 2 û 3 hefteyan û ew meqes ew cudatî nêzîktirê hebû û Donald Trump ji zêdetir bi avayekî zextir û bihêztir kar kir. Lê aliyê din de jî gelekî jî alîkarî ji mirovên wek navdar em bêjin piştgirî hilda û kampanyên gelekî bi serkeftî birêve bir li temamiya Amerîkayê ji xwe encam jî nîşan dide ku Donald Trump kampanyeke baştir li gor Kamala Harris birêve biriye û ferqeke gelekî mezin di navbera wan da heye dilbixwîn wek me got demokrat biçekî sürprizeke mezin bû ji bo demokratan ji ber ku ev ferq ev cudatî hêvî nedikirin. Gelekî spas Sinan Tunçdemir berpirsê ofîsa Rûdawê li New Yorkê. Belê hûn dibînin grafîkê fermandarê giştiyê Hesedê Mezlûm Abdî pîrozbahî li Serokê Amerîkayê nû Donald Trump kir û got ez pîrozbahiyê li te dikim û li ser hesabê xwe yê X Twitter'a berê nivîsand ew pîrozbahiyê li Donald Trump dike di hilbijartina da bi ser ketiye. Mezlûm Abdî di nameya xwe de dibêje ew li bendêne ku weke berê ji bo bihêzkirina hevkariyê û peydakirina aramiyê li herêmê bi hev re kar